Srbi za Srbe, vaskršnja akcija, trenutno smo u Kninu na Tvrđavi, pomažemo porodice na području Banije, Korduna, Like i Dalmacije, pomoći ćemo 30 porodica, vrednost pomoći više od 35.000 evra. Ovo je porodica Četnik Zorana. Tu žive dvoje djece, moja majka. Mi smo dobili francuski ležaj, kuhinju, polplinski, polelektrični šporet i trimer. Zahvaljujem se i šta da kažem drugo. Hvala vam puno na svemu. Porodica Gajer, mesto Kovačić, Knin. Članova četvoro, ja i žena i sin i čer. Jezak pa kupljena za ovako osobno i za radim s drugom. Medaković Mić, imamo četvoro djece, ja i žena četvoro djece, imamo. Kupljena je ova freza, da kažemo, sa prikolicom i tu je... Sa prikolicom originalno je, da, to je, i novija je ono, vidi... Čo vi sad sa njom možete drva ili šta vam još bude zastrebalo? Treba. Nalazimo se u Kninu, ja sam Sinovan Nebojša, imam suprugu i troje djece. Zahvalio bi se na ovoj pomoći publičnoj zaštiti, ovaj kombinovani stroj za obradu drveta. Mjesto je Moševic, 25 km od Knina. Traktor smo dobili, slušali za pomoć, sve to za posjedbu. Tjerka ima 5,5 godina. Sin koji ženima iz prvog braka ima 15 godina, sad puni 19 napravio. Živimo tu, trenutno ne radi niko. Bavimo se malo poljoprivredom, imamo nekih par krava, to je 7 komara krava. Malo žena ide na pijac, sir, mlijeko, to nosimo tako. Ja sam Predrag Lončar, supruga Nikolina, imamo troje djece. Ovo je ovdje Matijaševa 50, adresa Knin, Sinomad. Kupljena je ta pila, stilovka 044 i aparat za varenje. Puno mi znači i zahvaljujem se svim donatorima. Nalazimo se u mjestu Bogatnik, familija Milić. Imamo troje djece, Jovanu, Martu i Petra, 7, 4 i 10 mjeseci. Bavimo se stočarstvom, imamo koze muzne, radimo sir, moglo bi se reći da od toga i živimo. Ova pomoć koja vam je obezbeđena vam je pomoć u vidu traktorske prikolice, to će nam dosta značiti za prevoz sjena, drva. Mladi moj unuk Zoran oženio se 2012. Ona došla iz Londona, a on je došao iz Nove Pazove kao klinac i došao da gradi jednu novu ljubav u jednoj novoj sredini, jednoj najljepšoj dolini Zrmanje, najljepšom selu Zagaru, plemenitije od Kalifornije ili od George Citya. I zahvalan je što ste donijeli tu motornu pilu, jer imamo šume viška, a snage on ima, a pila bi trebalo donijeti bar 3 još. Porodica Veselinović iz Golubića, kod Obrovca. Imam ženu i dvoje djece. Bavimo se seoskim domaćinstvom kao izletište. Pošto nemamo sredstava za tu kuhinju, dobili smo znači građu, cementa, armature. Želimo to, pošto nam je krov propao, da to adaptiramo. Mi se trenutno nalazimo 3 km od Korenice sela Mihaljevac. Ja sam u svojom porodicu povrtnik 2001. godine, vratio sa troje djece. Dvoje djece ide u školu, ovaj stariji je završio školu. I tražio sam pomoć u vezi traktora, pošto moj traktor ne valja, nije u dobrom stanju, za rasti veće. Pa sam molio vas za pomoć. Pošto ste vi meni pomogli, meni traktor služi za poljoprivredu. Imam nešto ovaca, držim krave, još nešto krava dometnuti, tako da bi mogao s ovim traktorom sve to na vrijeme završiti i da bude u redu sve. Vama se puno zahvaljujem, ne znam kako da vam se odužim, kako ste spasli. U selu Radonja, porodica Draković,
4 djece, povratnik 2003. Nešto radimo s poljoprivredom, držimo krave, muzne, dobili smo materijal da dovršimo ovo što smo započeli. To je neki građevinski materijal, šta je tu konkretno? Crijep, daska, željezo, ciment, kreć, tako. Znači vi treba da dograđujete, doziđujete još sprat ovdje? Moramo da pokrijemo, da završimo. Pa jasno. Ovdje nisam uspio ništa stvariti, nisam uspio dopiti lopatu jednu. Valjda sam nepoželjan u državi, možda zato što imam 4 djece i tako da. Porodica Crevar. Imam 4 djece i mama, žena, nas 7 zajedno. Koje je ovo mjesto? Ovdje je Crevarska strana. Nekadašnji gvoz, sad je Vrgimost. Po starom vraćeno, po starom Vrgimost. Čime se bavite, zašto vam treba ovi? Pa poljoprivredno. Da, mi se zovemo Tadić, imamo 2 djece, dali smo se po 98. I tako, selo se zove Gornja Sočanac. Kupljeno je 1350 lijepa, tako da imamo. To je kupljeno za ovaj dio, pa ćemo ovaj bolje probrati, pa ćemo ga staviti tamo otura naš, a ući ćemo staviti preko Stovinom. I kupljena letva i odluci. Od čega živite ovako, inače? Poljoprivreda neka ili? Neka poljoprivreda, i to jako jadna poljoprivreda, teška poljoprivreda. Ovdje je jako slaba zemlja i ima dosta vukova tu. Nam je pofalo ovaca i janjaca, ovo 10 godina više kad nisam vratio, preko 100 komada. Svake godine 7-8, 10. Ja sam Vesna Petrović, imam 2 djece, imam sina i kćerku, mali ide u srednju školu, mala ide u osnovnu. Teško živimo, od doplatka živimo i tako otac nam je to omogućio preko vas da dođemo do vešmašine i kuhinje i zamrzivača. Ne možeš gdje spremiti meso, muž nigdje ne radi, bolestan je. Danas je nedelja, nalazimo se u Kostanici, 3. dan podjele pomoći u sklopu vaskršnje akcije u Krajini. Nalazimo se u selu Donja Pastuša, živimo ovdje u Petrinji sa djecom i sa ženom, ovdje dolazim kod majke i kod bake, živimo socijalne pomoći i krava što je kupljena bit će mi dodatak da bi mogao prehraniti svoju obitelj u Petrinji. Evo, ja sam Bila Kolarbošić, nalazimo se u Vododošima, imam 4 djece, dobili smo pomoć veš mašinu, djeci krevete, posteljinu i peć za sobu s djeci za grijanje. I ovim putem bi se željela zahvaliti svim donatorima koji mi su nam pomogli. Ovo je Komogovina, općina Donji Koruzari, Banija zove se, 3 djece, obezbeđeno je kao balkonska vrata, prozori, unutarnja vrata, lamperija, staklena vuna i ovo što je cement, pijesak.